King daratang 9 ning Mayo, ganapan ning katlong automated national and local elections. Inya naman, balaw sing pamagsadya ring opisyalis ning Commission on Elections, Board of Election Inspectors, IT personnel, ampong Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, bang ay wasan ning aberya, king pamangamit dareng makina king mismong aldo ning pamagboto. Aliwa na kasi rin PCOS o Precinct Count Optical Scan ring gamitan para king daratang alalan, bagkus reng upgraded a version dareti aawsan dang vote counting machine o VCM. Mas malati, mas mabilis siya kanuiti kumpara king PCOS. Aminunang ginamit inyang 2010 national and local elections, ampong 2013 local elections. Keti king Pampanga, minunalang dininan prioridad reng botanting kulot king barangay Inararo Porac nung nukaren dininan lang orientations king pamangamit ning VCM. Mismong provincial election supervisor ning COMELEC Pampanga ay Attorney Eliza Sabile David ing personal atinuro kareng kapatad a katutubo. Base karen tuki-tuking training, di takmo kanong porsyentong papalyayang VCM. Mas mabilis mo rin kano'y pamaglipat kareng datos gamit ing SD card. Keti, abalo nung mig overvote o mig undervote yung metong abotanti agpang king lumual king screen. King daratang March 19, mika training lang pasibayo ring hanggang provincial election supervisor king mabilog abansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.